पहिरियों पहिरियों लश्कर जेको दरिया में जंग कंदो उन्हनि जे लाइ जन्नत वाजिबा। तव्हां इन्हनि खे जेके फार्मी निकिता आहिनि इन्हनि खे पुछो त चाचा ॾिठो कंहिंखां न सहाबा जी ॻाल्हि अचे त साहबी वधीक या मौलवी उबैदुल्लाह ॻाल्हायो मूंखे ई चओ था भला साहबी वधीक न मां ॻाल्हि ग़लति कयां साहबी जे ख़िलाफ़ त नड़ीअ मां वठो थोरी सभु ग़लति आहे तोखे कहिड़ी मजाल आहे तूं मोहम्मद जे यारनि जे बारे में चवे अॼु खुली चओ काइनात जा हिन मौजूदा दौर जा टोटल पीर हिकिड़े पासे ऐं मोहम्मद जे सहाबनि जे पेरनि मां निकतल मिटी मिले असीं मोहम्मद जे सहाबनि जे पेरनि जे मिटी खे अहमियत ॾींदासीं पीरनि खे अहमियत कोन ॾींदासीं। सुभान अल्लाह ॻाल्हायो छो नथा मदीने वञो सुभान अल्लाह समय साल असांजा आलिम महिनतूं करे सहाबा जो शान बयान करे विया ऐं हाणे जे 5-6 ॼणा तव्हांखे गॾिजी ख़राब कर कोन थियण ॾींदासीं इंशाअल्लाह जेसीं ताईं जान में जान आहे मोहम्मद जे यार जी ग़ुलामी ॾींदासीं जान वञे हली परवाह न आहे असांखे परवाह आहे त आले सुन्नत जे मसलक जी आहे परवाह आहे त सहाबा जी इज़्ज़त ऐं नामूस। सुभान अल्लाह हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी पुछो ने या हदीस बुखारी में सरकार फरमायो पहिरियों पहिरियों लश्कर दरिया में जंग कंदो उन्हनि लाइ फरमायो जन्नत वाजिबा। हाणे पुछो त साईं ॾाढो कावड़ियो वेठो आहे साईं वे असांखे ॿुधा इहो पहिरियों लश्कर कीअं मोकिलियो लश्कर मोकिली त अमीरुल मुमिनीन उस्मान बिन अफ़ान लश्कर जी अगवानी कंदड़ हज़रत अमीर मुआविया हाणे जंजीला मदीने जो मीर चवे जन्नती है वो मुल्ला जे चवण ते न हलजा पीर जे चवण ते न हलजा मुफ्ती जे चवण ते न हलजा कायनात जा सभई मुफ्ती हिकिड़े पासे अमीर मुआविया जे कदमनि मां निकतल मिट्टी जे बराबर बसी उनखे न सम्झंदासीं। शीयन जो किताब अल अमाली उनमें शेख मुफीद सदूक अल मजलिस अल हादी व तस्ऊन 91 मजलिस में लिखी एक शख्स हो दरार बिन समरा हजरत अमीर मुआविया बैठा दरार बिन समरा आयो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हजरत अमीर मुआविया खबर तो छाचिस दरार जी कबला अली जो शान त ॿुधा है नारे हैदरी अली जो शान त ॿुधा अली जो हे त विरायो वेठा अली जो शिया सुनन जा किताब जा शिया अली जो शान ॿुधा चीज़ें अली जो हाँ अली जो हजरत अमीर मुआविया कहते किबला अली हुआ जो रात जो भी अल्लाह जो कुरान पढ़े मोहब्बत इश्क जो मजहर अली मुर्तज़ा है असा जो रहनुमा रहबर अली मुर्तज़ा है। सुभान अल्लाह बुधो चीसी शान बुधा चीसी हा अली हुआ जन मुस्कुराइंदो हो इदा तबस्सम फअन मिस्ल लुलुल मकनून अली मुस्कुराइंदो हो अली जे चेहरे जा दंद मुबारक है ए चमकंदा जीअं मोती चमके चीसी अन्या बुधा दुश्मन जो शान बुधो जा कल शुरू था मदीने में जो
او مدینے میں جو ڳالهايو دشمن جو شان بدو جا جی ٻڌا اڃا ٻڌا جيسے کان يتلو کتاب اللہ آناء اللیل و آناء النہار جڏهن خلق ستل ہوندي ان ٹائم تے مولا علی قرآن پڑھندو ہو شیعو تو لکھے فبقى معاویت علی جو شان ہلے پیو تا حضرت معاویہ روئے پیو اکھن ماں لڑک پیا ہلر جڏهن ہنن جی پان میں محبت الفت نیوا الائے چھو اساں جے ماں کے مجھے محمد جی یار سان دشمنی تھی وئی قات بے بھائی سان دشمنی تھی وئی حبیب جے گھر والی جی بھا سان دشمنی تھی وئی اسی پیر چھڑے سگوں تھا پر محمد میر ای ان دا صحابی چرن جی لا تیار نہ ہوں سبحان اللہ چھا چاہتا یزید جو پی ہو اما یزید تے نبھاگ ہوا چاہو یزید ڳالهايو تو جے پی جی پٹر جی کرے پی تے تا حملو تھا کیو تو پو نوح نبی جو پٹر پو چاہو نبی کے چاہو نوح نبی جو پٹر کافر ہو نا پو ہنوس فتوہ چھو یہ کرو تا اصول چاہے والا پٹر جے کرے پی تے ہنو پٹر کئی بزرگن جا پٹر کون سدریا ایکڑی گال حضرت یوسف علیہ السلام جا بھائی رہا پٹر کے جا خوہ میں کہیں بداؤں کوڑ ہے یوں کون ہے یوں تو یعقوب سے دے عملوں کے ہو قرآن جے روشنی میں رسو قابیل کے جو پٹروں پانجی بھاگی ماری نے تو بھاگی ماری تا قابیل جے کرے آدم سائیں دے فتوانو ایو اصول شریعت میں کونے اسی چوتھا محمد جی یارن جو یار تھی وفادار تھی غدار نے بغضی نے بری نیت نے کائنات جہاں سبھی مولوی پیر فقیر ہے صحابی جے مان تو چوا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی تو چوے تجے گھوڑن تے صحابی چڑھا ہے ان گھوڑن جے ڈروڑ میں جے کا ان گھوڑن جے سمپن جے مٹی ماں مٹی تھی نکرے ماں عبدالقادر جیلانی ان صحابہ جے گھوڑن جے مٹی جے بھی برابر نایا سبحان اللہ سندھ ہند عرب عجم سبحان اللہ سائیں حافظ عبدالغنی جواد عبدالمنان جی فرمائش پر سبن جی آنے تکرو کون چلی تو ساں ایڑو کے اج ورید نہ گھرائیو سندھ ہند عرب عجم غوث جو تھا منن قدم سائی ماں بھی انہی جو غلا جو ماں بھی انہی جو غلا ماں بھی انہی جو غلا جیلانی کھاجے کو آ پھرو ایک نہ دفع کے دفع سوا کرو اتمدے گئی جو مدینے میں سبحان اللہ جیلانی کھاجے کو آ پھرو ایک نہ دفع کے دفع سوا کرو ان کے گھر جے چھنے بہم اتڑے چوے تھی دسرہم سائی ماں بے انہی جو غلا آدھاری عبید اللہ عرضدار ان سندھی دو ہتے ہوتے مددگار سندس ماں سندن حرم مولا اے باغی ارم سائی ماں بے انہی جو غلام انشاءاللہ یاری شریف جے کرے بیڑا تو عالمن بیان کیوں اپنا درہن ہوا نہ اے پسند بس منو شیو سٹ رہے جو پسند نہ ہے تو چھا کبو پسند نہ ہے تو بس منو چے منو سنن جو نتھو بڑے کی تو نتھو بڑے تو بس کہ مجبور تھوڑی کبوا سنن جو کی تو کلیئر
پیر سے محمد راشد روزی دھڑی رکھ نعرے ولایت، نعرے ولایت، عالم سجی دنیا میں سنت جو وڈو پابند ملفوظات کھولو حضرت امیر معاویہ شان لکھو تو غلط ہے نام ہی کافی ہے سائیں. سید محمد راشد چے تمہارا دلیل ہے نا سائیں مشہوری شریف وارا سائیں محمد قاسم مشہوری وارا سبحان اللہ بھیج ڈاکو میں ہیر اور سالو چپجے دو سائیں ایکڑے شیعہ سا بس کیوں جی حضرت امیر معاویہ تے اعتراض کیا سائیں جواب لکھیان یہ سبھی عالم غلط نا ہاں یہ نو جان کلیئر کالا محمد جے یارن جو سنی غلام اے اہل بیتن جو وے اسی جناؤں تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا پڑھائیو تو چلے آؤں تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اساں جس استادی سلسلے میں سائیں محمد ہاشم نواب شاہ وارو بڑو بزرگ ہو عالم ہو اتجو تو پیر غلام مجد سرندی اساں جو سندھ جو وڈو عالم و خطیب ہویو ان جو استاد ہو سرندی شکارپور میں جے کے ہوندا تو انہیں دے سائیں محمد ہاشم انصاری جی شہر نواب شاہ میں ایکڑو بد مذہب وہابی ملو آیو تقریر کرنا نالو وڈو ہوس نالو جو وڈو ہوس سائیں جو نے تقریر کرنا آیا نالو مولا جو وڈو ہانے مولا کے بدھا ملا کے جو بدھن جو سائیں ارادو کیو پنجی ماری تے کرسی رکھی ویٹھو ہوں ہر روز ان کے سرکار جو دیدار تھی دو ہو بد مذہب کی روگی بدھائیں کچھ گالیوں بدھائی پر بڑی سنیں لہی آیو رات جو ٹائم زیارت بند تھی وئی اللہ بد مذہب کی بدھائیں رہن دا الگ گڈ کھائن دا الگ بدھڑ کئی دیر نہیں اکھل میں لڑکا آیا آخر سائیں راضی تھا وہ پرانی ایک حاجی غلام نبی میسر جی کافیہ اور حاجی جی حافظ صاحب بدھائیں دو پر میں تو روئی رات سجن سر چائے وتم رٹھا پر پوئے پر چائے وتم روئی رات سجن روح دے انشاءاللہ کرم تھی رب تو پہنچی توفیق دنی ہر عیب تلالن لی گدنی میرو تو کرے سب پیر پنی بجا مطلب اج منجرائے ودم روئی رات سجن سر چاہے ودم رٹھا پر پوئے پر چاہے ودم روئی رات سجن رات جو ٹیمہ سرکار زیارت کرائی امام حسن حسین بیٹھا جو امام حسن گانا اے بولی آشم وہاں جو تقریر تو بدائی سائیں فرمایا گلتی تھی وی تس بٹلا ناراضگی وڈی خرابا سرکار ناراض تھا تب باقی چال بد مذہب اس کے بدھڑ ان جے کرے اے ویہن کھائن یاری نبھائن پاجی پی جے دشمن سا کرا تو نہ نہیں کہا لائز میں مانو ہاں باوا سا کون دیو اسا یہ دادی سائیں کون دیو وڈن سا کون مکلا چا وڈن جے دشمن سا نہیں چاچے جی سا نہیں پیر جی سا نہیں اے صاحب جے دشمن سا یارو ختم کر پانے سدرندا تا اسی ٹیک ڈیندا سے تو مستی کندا نا
پانی سدھری ویتا انشاءاللہ چاہو انشاءاللہ تعالی سنن میں طاقت آولا فیض مگی جی سائیں جو روی پان جن انشاءاللہ تعالی ہن جہان میں میرا پار اگی جہان میں میرا پار خدا خندو ایک کوسا قیامت آواد شاد ہونا سنت جی لاب دعا کرو آنے سندھ کی لگا ہنا جی کھائن جی پوئے